Karbiatum kaning jinang jelam ardi kipinang jia puta ingkora trok ang den karbi lemet amai adun tuar ni kacatong dun aluhia tumpen mailong lam kekejai. Pining aning kanjeng kakese zona tupen hajar ke kana sai kedeng pon tir kringsi theklong. Samilang sodor sorat tupen ningkang thomkep susit towar kahedo mesen ki jun alang pen chenglok pen anak kisumpen kacacak na. News time along pen kadokoi phandak kardong pajirik lehnon arjuponik tha bir tang ton pen hanjang langso don suri pathua klamal engkora trok ang den karbi lamet amai pinia dun thu arni ada porpai ner keba por pen karbi lamet amai pusuri kram saru deng pensi lama ing thur pondo pasi kadin sa pherangki bokajan pen bir tanang pali Jaimek ateng pen karbi lamet amai mai phubarim lunse temong pensi chikimo ang deng japon lo adon thu porpai stir kebra ajitim apor lake lamet bo karli tangke highway arani karbi anglo autonomous council MSC longki timong pensi ing pupon lo laban anarlo chitim porpai krihini apor tirikam atum pen kangchap lo pharchap kangpua mailong karbi lamet amai dun mai phu chitrokumar b pen kachipaim phupon mailong alhui sarpua man pen yam jagat sing ingti chetong dun chuphaluhi thorom sing teron MSC longki timong hakim rongpi barim ingtiatum chetong dun Thorom sing teron pen ma ing pusi cheng pon lo mai long lo pharchap yam jago sing ing ti are deng pensi ing pu pon lo pinika do koi pangru pet pen pang ing kora isi alo pharchap ing pu pon lo mai long yam jago sing ing ti pen la swalo pharchap ki to kache paduk la pen kapaklang atuma phan choro pajir la pen non ke radatum namsi porhi pen ahok peralam amokha chini dun pen osumara duma phan than thek po posi ningje chitong jun alhi MSC longki timung la pen thorom sing terona tum penta ili karbiatum kaning jinang jalam aputhak RDP nangji athe non ke phan ing ko ansi alam ningje chotlo phaner kep ke vir etlo athe non malom kaning je la pen Facebook along kitok alam akur kachatok hai huyanta theklong la se karbialam ki virje angring thetan lo posi ningje Arkoni phai kret chok arni pen pilokhia phan kangthum karne la pen minu sai khamate howang ka chohang pen hajake kan kherunia hawar arlo adontin along si kan ponlo Kopeli constituency MSC Pawan Roy Hemar Koni phai trainer cap aning be hajake kan palo damlo KCS pen kereng pon hajake kan MSC Rai Hemathengno ke kan dam pen MSC Rai sang ho pen ang aning karong chipaklang pon la pen ki kanari so tuma phan la pen KCS khembang photuma phan poho pen man peng phajur pon la pen kan ni so thengno KCS phan kachro alam thi chipaklang an parta monon phisita KCS man peng paklar et mate pirthia dang pachi thang nang posi alang li ningje পুন প্রথমে সকলোকে ধন্যবাদ দিছো আন্তরিকাৰে ধন্যবাদ দিছো যে এই যেটো কাৰ্বি জাতিৰ পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা এটা অংশ হিচাপে মোক অভিন্ন কৰিছে আৰু তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছো আজি হসা অৰ্থত আজি এনে ধৰণৰ এটা অনুষ্ঠান মোৰ এই চুটালত আয়োজন কৰাৰ কাৰণে মই অতিকৈ আনন্দিত হৈছো আৰু মই কাৰ্বি কালচাৰেল সোসাইটিৰ লগত জড়িত থকা সকলো কৰ্মকৰ্তাসকলক তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত যাতে সুন্দৰ হয় উজ্জ্বল হয় তাৰ কাৰণে মই কামনা কৰিছো Langhen constituency ke paru samilang sodor so hawa rong cricket thomaso se radatum kedamtang pen ananing kan pen kachlenga to war pen an parta milang pen chenglok penang an ka tora kisung pen kachang nang rintia birta ino chirok ta rat phan kamatha parsika bangpu pen kadu salong birta nang pali Kedamtang 1972 aning kan pen selam chot pen puthot Congress sarkar nang chari pen thanat ka chintura sai kelang pon pejok kisung chechak nang rintilo la pen non BJP sarkar pen kedamtang MLA la pen MSC kilek hut ka chechak alam sitami dolo vote kerek amai long BJP rachare song tumlam chak ka chechak teng pen ka chintura sai deng pon jibene pura vote pipen pahai dun lo mesana to war long pu busi ning chethelo sitami piniar nianta thangnat ka chintura sai kideng dedet ajok rong cricket thomara tum ning duk rintilo pusi pherang kyang no ning jerinti Lasinon, Karbiang Law Autonomous Council Kichari Bom ke theke dinga tumpen kaching thurawar sai kereng pon vek jephan kachuning ripado. Athe labang sohawar along ke dora tum sojor chulak hithi borwa kidun lo charle au sumar tum kedam ke bang penan parta kiso kiune hut kachipon kachewan pen chenglok ong dunga kisung chetong nang rintilo. 1960 aningkan ke dak 62 aningkan ke la so legally lo rong nang seng lo. Rong lang seng ben ador koloni tum rong pharo si phan ben si sarkar pen ador khonang pilo nasi langhin ador khop da pulo samilang so ador khop si no pachi thang le ta prange langhin pusi pubom lo ta samilang so ador khop si no ge ni pon pachi thang bolo ta ni tum kiduk kisung abar sai sarkar asor nang kalang pon pisi ni duk alam asor de kok lo BJP benda no lang ku ka avila di theklong lela si bang cicak du puda cicak puda nanda na claim ke delang kayo kachi dela hin na tum hana churudun parlo bang ke bang ni tum la so mane la solam aputha bang ke isi ni tum ka ke sung son gido
akisum na lang limpen rong pisang polo asan alam thelo pen du lang ni tum ladak kwini akisum adim ke usumar bikrai tum dala alipuduli rong alu ke jela sitame ni tum yo langkar nu son sidu gari motor sitame along pen along sunang po kangdoi son sidu desi lasok sung bange un an pen ke prabjin pen nili tum phana bar sai nang nang pusi nili hin beta chuning ridun lo Lapen anpar da samilang swador so hawaralong mesen school hemavi kitab tu 1995 aning kan ki par jaba school hem sarkar tum pen tingki chingwaisi 2005 aning kan government pen deng ponlo sitami non punon ben la so school hem ki kim kirang ponje phan sai ke deng pon kavedat ajok lo charliao smart tum penang an katora dolo la si rong kri ke thamara tum prabjin pen kacheleng atowar ing thirjer ki juna lang abar sai lapen school hem ki kim kirang ponje phan poisa ing tiarong vive rong phararong kamarong piarong moniram teron arong krong biarong arat pen chenglok ong dua rotum kachuning rip padopon asi labang so school apu thak khani lige thanji pualama la pu henlo je labang so school building non punon benta avedet a school ka establish bang ke 1995 aningkan si hulak ka establish seng aningkan ladak alom kidu kelak araratum ning isi ke dopen ladak lon lam asomara phan kamat ha joine akhelo dunun e pura ladak idung era school nangi pusil labang so AME school ka establish lo lasi hola so pora hut rong konane ingkoi thongkep konane phelang konane check lason ka chirung si labang so school bang ke kimcheng pen hola so than bang atum phan sidame alang tum phan kachongdat anong nam ki pi sidame ki ongdoi khali la pu rong asor chirung chirek pen selang tum phan pi bom lason dambom pen 2010 aning kan ana bang ke council so recognition pon lo achichi salary pilo voi phis zame la so a salary nang pi poseta labang so school building a phan deng dedet la sinon labang so school building ka vedet ajoine penaan usomar plum logo charli sami aning oil election a frank ke a party tin a song da wang ke rema song da wang ke hai song da wang pen ke hai song alang le non bang ilitum la di fu a la alang le rong hang sa lo alang li samen nang si chak nang si chak eklo la dak bang ke la jitu la kalang lo tema hok lo dak ke non punon benta school building avelang la sini li jong si hodak kang ni dunlong lo pungteng ni la bang so school building nang pivek pu alang li che chak te kang lo wa phit sa men non punon benta alang li kuson tong kama tha igne non punon benta building bang avelang la si alang li phan ni li tum dak adorso arat adoan alang li phan chu ning ri iglo labang so building bang alang li prabjin pen nang pasengson vek jia phan sin tum alang li phan chu ning ri padik krim lo non malam support phandina pharman berta moi toponik sina Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj, Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk,
Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ingji Dihnamo piputhar bir talang bang thulo Hamren MEC constituency angkang Arsong Hawar along Arkoni Phai Greener Cap Arni MLA Dr Mansing Rongpi Ari Dengpen open stage penan parta pathoklam kapachiklam pharman long ek somasai kipadopon Arsong Hawara Bahalong Eki Sompon Amailong Arsong Local Committee Amai Pu Khorsing Tisopen Kachephayam Pupon Amailong Local Committee Chunbang Naran Rongpi Pen Mai Ki Phalam Thepachini Manpeng Ben MLA Dr Rongpi MEC Mongol Singh Timong VDC Chairman Sarmen Phangcho Abarim Board Chairman Bida Singh Teron Benan Parta Abarim VDC Chairman Biren Tisotum Chetongdun MLA Dr Rongpi Pen Lam The Kijai Pona Tengki MLA Scheme Pen West Karbianglong Angkang Along Un An Ki Kapachatang Ejephan Bori Ponji Businingji Lahai Isi Ben Isi Rongrup Along Kapaching Thorjia Phan Mathasi MSC Timung Asang Ho Nang Kipiasai Amotona Tengpen Arsong Hawara Ratphan 1 Pilo Laso Mailong Indian Red Cross Society Tumta Chitong Dun Pen Arsong Hawara Phan Chitimalan Pen Chenglok Tarpolin La Pen Dawai Daru Hai Hui Akejoy Pen Kiron Pon Padu West Karbi Anglong, Mugasong Arong Ariso, Narayana Bhandaria Kailong, Sonsuri Kibenke Panangbong, King Kachijor Kilaklia Bangpu, Alang Lirong Rokijoyarta, Hood Malaria Typhoid Kelong Ajok, Alam Amek Anopen Karjulong Ajakong Tikurok Sonlo, Lahai Sonsuria Kisumpen Remresi, Narayana, Tokbor Kacharli Jiapan, Langpanghi LP School along Amenchat Habdunsi, Api Hojai College Pen Degree Jipa Onlo. Alangli akapreka hinki unari so pusitame hirjir tobola pen asan lamjir hayu ketok kelanganing hang o Narayana abang aogapran ingtang budve pusitame amethang arong along ronglo puru mate rural library ki bi japan aning hang o alangli aning ke hang lapen apke mangason kapapleng japan non hejong karbiang law Germas council CEM tuliram rong hang adu deng pen laso alo puru hen ingpu pon tanglo lamet bo tijal teron chipahem pupon lo puru kang po mailong lamet bo rana kafle pen chenglok penang an than bangatum chitong dun lo Puru kehem ki kem Japan lak photang ka ki piponji alam ta CM rong hang mailong pachatak Kheruni pen berening hi report Cut News Dirta bangkila pasikang ton pon iklo like bom Cut News channel do mi thangmi kurwang thu